kubera ko wagiye muri dimension zo hejuru zakure. Nsoreze kuraka, nico gituma abana b'Imana bageze yari kwikabananira ba Yosuwa, yari kwiranga, yaranze pe, bazenguruka iminsi 6 inshuro 6, tihavaho nibuye rimwe, yeriko ntiyanahengama ntiyanasaduka, byibura avuye ngo itangiye gusaduka, no ikomeza igororotse. Umunsi wa 7 bakora turu zingahe? 7. Bivuga ngo bakoze turu 13. 12 zose yeriko yari ihagaze, amabuye yose yari ariho igororotse itahengame. Ntacyo yabaye kabisa, ni nzima. Hari igihe usenga akora amafungo y'iminsi 7, ukageza ku munota wanyu muja kuyarangiza ubona bya bibazo bigishingitse bihagaze bikureba uko nta kibazo. Ujye wibwira ngo ndeba na yeriko yarabarebye, ariko ntiyamenye inkubi yikubise mu kanya gato. Yeriko yatsinzwe n'iki? Yosuwa yarabwiye ngo turu ya 13, turu ya 13 nta byamaganya, nta nibyo gukina, tugiye gukora acte prophétique itigeze ibaho. Tugiye kuramya Imana mu njyana, abavuza akaruru barakavuza, abiruka biruke, turazenguruka dukubita igisirimba kugeza barakubise umuntu wese ngahindukire, abura yeriko aho yagiye. Bamwe baravuga ngo yaraguye, ariko abandi commentaire zigasobanura ngo yeriko yarihambye, irarigita barayibura, kuko niyigwa ntibari kuyurira, yari nini. Ariko ngo umuntu wese yagiye uko ashaka, bivuga ko yari yanyitse, abitwara iyo ashaka akabigarura iyo ashaka. Umunsi yashatse kubikugezaho, nta mbuteyaje izamubuza, nta na bene wanyu bazamuhagarara imbere, ikugeraho nta uyigaruye. Tizinanyura muri polisi, tizinanyura ku mabariyeri, iyo Imana ije inyuraho ishaka. Sema haleluya. Uri inkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe. Eyiwe uri inkuru we ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe. Herutse tutangira kuramya Imana yacu gusa, kuko ntidushobora kubuzwa kuramya no kubohwa. Twayihimbaje, iminyururu iracika, tubona inzugi ziraturitse zirakingutse. Reka mbahanurire mu izina rya Yesu, inzugi zari zarafunzwe imbere yawe uyu mugoroba zirakinguka mu izina rya Yesu. Ninde ubyize yavuge ngo haleluya. Guhera uyu mugoroba ndabivuga nk'intumwa ya Kristo, mpagaza kubera ari we wahantumye, kuko nawe afite ahaduhagarariye. Ndavuze ngo guhera uyu munsi imiryango yari yarakubujije kugira huja, uyu mwaka irakurekura mu izina la fariga. Sema haleluya. Izo mbaraga zabikoze imigambi yawe mu byitwa Imana harihwanye nawe. Mana igigendera ku mababa y'umuyaga, Mana yisaka y'icubahiro, Mana igigerera inyanja ku rushi, ukavuga gukomera kwayo. Sema haleluya. Iyo ubiramya ugasenga bene ibyo, aho uja gucomoka ukagaruka, abandi benshi uzumva bagenda bakanyura igorigota. Kristo wazutse, intare ya Yuda, rupfu ramunesha, wisubiza icyubahiro n'imbaraga. Satani aratsindwa, uramuhemura kubw'umusaraba, uri iburyo bw'intebe ikomeye. Bene uyu muntu iyo agiye gusenga abwira Imana ikibazo, nyuma y'ibyo izimusubiza atarakivuga, Imana igirambirwa nuko ayisaba, ikavuga atari ko uwo muntu avuka he, uwo muntu yashatswe nande usenga ibyo. Imana ikavuga atari ko arambwira ryari kibazo afite ngo ngikubite. Impamvu
azi imbaraga zanjye zose arazizi, imirimo nkora arayizi. Ubwo afite amakuru y'ico ndico, birahagije ko mukemurira ikibazo kuko amakuru arayafite. Iyo Eliya adasenga gutyo ntaba yarashubijwe. Uzakurikira isengesho rya Eliya kuri Karumeli yasenze gute? Yagiye gusenga ntiyahita atangira ngo Mana ngo urabona ibintu byarayangaye, no, muze mureka benayo, ayo mujye muyagabanya. Kuko ubibona ko byacitse he? Ni iwanyu byacitse, iwabo ni hazima. Eliya ngaje kuyisenga kugira ngo ayemeze uko bajya bemeza Imana. Atangiye aravuga ngo Mana ya Aburahamu, agiye kuyibutsa iki? Ibitangaza n'imirimo Imana yakoranye nande? Aburahamu. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Isirayeli. Yavuze gutyo, abavuze ati wowe wasatuye inyanja igacikamwo izuba riva, wowe wahaye Aburahamu Sara akabyara mu myaka ya nyuma byararangiye, wowe wagaburiye abantu bawe we. Yavuze ngo Mana ya Isirayeli, wowe wabagaburiye imyaka 40 mu butayu, nta soko ihari, nta murimo uhari, nta haserisi, urya ari uko ibitatu byawe. Ariko akayibwira ngo Mana we wagaburiye abantu iriya myaka, nta murima, nta soko, nta haseri, ibiryo bikajya biva mu ijuru bakarya imyaka 40. Aravuga ati Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo na Isirayeli. Ngo aje gusoza aravuga ngo uyu munsi naho Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ugutangiza iteraniro ryo kuramya no guhimbaza. Mbega byiza. Kimwe cyo mbakundira hano gituma kijya kinkurura nkahaza, zagenda mbibabwira gahoro gahoro. Ariko kimwe muri ibyo nuko nabonye idini ryarapfuye hano mu Giporoso. Yes, hakaba hari umwuka wa revival ariwe uri mu mitima y'abantu. Murabizi ko abanyedini bishe Yesu, bituma Yesu abo yabyaye bose abahindura abana b'ibwami, ngo bubaka ubwami atari kubaka idini ry'imigenzo gusa. Nicyo mbakundira hano mu Giporoso rwose. Mushumba mwakoze ubutumire bwanyu n'ibindi, ntibikabavune cyane rwose. Mudutumira igihe dufite umwanya biroroshe, tuzajya tuza ko umwuka yarabyemeye ko tubafite ideni ry'ububyutse hano, gufatikanya n'abera bose n'abashumba ba hano. Kuko namwe benshi dufatikanya iwacu, benshi banyu barahaza n'abandi bazaza, mwese muzahagera muhavuga ubutumwa, hanyuma ubwami bw'Imana bwaguke gusa. Tugiye kuganira ijambo baduhaye, turi buganireho, riri mu gitabo ca Nehemiya igice c'9 murongo wa 5. Ntarasoma, nshimiye abo twazanye, mbyibagiwe. Imana ibahe umugisha, mama Bebline, mudamu wa pasiteri dukorana hariya, nahaguruke kwakire uhagaze mu izina rya Yesu. Wakoze. Amen. Mugabe ni umunyamabanga w'itorero rya Gerizo. Agnes protokolo, mu protokolo ba cace, nawe twishimiye kuba twazanye. Wakoze. Ni umudamu w'abana, seri babiri yicaye, babaye batatu. Babaye batatu. Turi kumwe na Theo
nawe umusore rero no umugabo nagiye kuva mu musore twatangiye kujyana kiri umusore muto cyane kera antwara bivuga butumwe henshi Bujumbura nyuma ritahira aho nziye turahura ndashima Imana ku bwawe ubu ni umugabo mwiza cyane kandi ukomeye Imana ikugirire neza amen. Twari tugeze muri Nehemiya igice 9 umurongo wa 5. Ikindi nkundira abaporoso biremera nuko bakunda ijambo ry'Imana. Icyo naco nakibabonyeho. Amatorero yose antumira ngerageza kwiga ngo ndebe ico bakunda. Iyo mbonye bakunda ijambo ry'Imana aba babaye inshuti za burundu kabisa. Cyo ndakibakundira rwose iyo duhuye we barahoberana ukagira ngo baragutura mu muhanda we nako ni keza duhe n'abaporoso mu muhanda no mu mujyi bikomeye. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Abalewi Yosuwa na Kadimiyeli n'Abani na Hashabuneya Sherebiya Hodiya na Shebaniya na Petahiya bahera ko baravuga bati nimuhaguruke muhimbaze Uwiteka Imana yanyu uhereye kera kose ukageza iteka ryose. Izina ryawe rigire gute ry'icubahiro rihimbazwe kuko ari izina risumba gushimwa kose no guhimbazwa kose rirabiruta byose. Ni wowe Uwiteka, ni wowe wenyine, ni wowe waremye ijuru n'ijuru risumba ayandi n'ingabo zaryo zose n'isi n'ibiyirimo byose n'amanyanja n'ibiyarimo byose, kandi ni wowe ubeshaho byose. N'ingabo zo mu ijuru zirakuramya, tuvuge haleluya. N'ingabo zo mu ijuru zirayiramya. Ariko hano bavuze ngo izina ryawe rirenze gushimwa, rirenze no guhimbaza, rirabiruta kure. Ndavuga nihuta uyu munsi kandi ndizera ko kuramya Imana ntibiza bigenda gutyo, bijyana no kuritura no gusenyagura ibintu n'ibindi mu izina. Mbere ikiganza ukwegereye ngo ibyawe bisenyuke mu izina rya Yesu, bikeneye gusenyuka bikubitwe hasi bihome, hanyuma hubakwa izindi mbaraga mu izina rya Yesu uyu mugoroba. Reka mbanze mbaha amateka gato. Kubera ko Imana yaturemye, mbariza ukwegereye ngo kubera ko Imana yakuremye, ngiye kukivuga uyu mugoroba mu izina rya Yesu. Icyambere, Imana yaturemye turi ikiremwa muntu gifite ubutaka kikagira n'umwuka wo mu ijuru w'Imana, kije mu isi gukora ibintu nka bine. Icyambere, kije kuyobora isi no kuyitegeka, gutegeka isi, kuyiyobora n'ibyaremwe byose. Reka ngubwire, umwuka wo kuyobora ikiremwa muntu cyose kirawuvukana rwose twarabirema, ni ukubivukana gusa. Nimba utanagira autorite, umwanzi yarayikwambuye. Ariko ndasenga uyu mugoroba autorite kugarukeho mu izina rya Yesu. Wumve ko ufite icubahiro n'agaciro ko gutegeka isi. Dutegeka isi n'ibiyirimo, twarabiremewe. Icyo ni icyambere mucumve. Aho uzajya unyura hose ujye utanga itegeko nk'umuyobozi w'ibyaremwe n'ubutaka.
akabona igitangaza. Imisozi itabaho ibyawe, ibyo wenda byaburiye mu kubura itegeko ribitegeka ngo bize, ariko igihe uzabikora ndabizi ko Uwiteka ari cyo azakora. Mikoro yanjye uyisubizeho neza kwa kundi ihora ya yindi yo mu giporoso. Ndayizi rero n'amatorero agira ibyuma byiza ndayazi, kubera kubwiriza cyane ibintu byose mba mbizi. Arabubwiriza nubwo babwiriza amasaha 5 ntiwasarara, arandi ubwiriza iminota 30 tukaba washize. Sanga ibyuma ni ibyasizwe n'abakoroni, ariko ibi byose nibisha bizanye n'urusengero rushasha. Urumva nawe ntabwo kuyobora isi ngo tuyobore gute? Tuyoborera ibyaremwe byose mu njyana yo kubyigisha, tubitoze umwitozo wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Tubitoze inka zacu, tubitoza amazu yacu, tubitoza amamodoka yacu. Ngewe nzavuga ngo niba warakijijwe n'imodoka yawe igomba kuba inkirisitu. Periganzo kwegereye ngo imodoka yawe yarakijijwe cyangwa inzu yawe yarakijijwe. Abatayifite muyakire mu izina rya Yesu, ariko nuyihabwa izabikijijwe. Iyo uri umupagani n'imodoka bari impagani, iyo ukijijwe n'imodoka ibikijijwe. Uzabirebera he? Uzinjire mu modoka y'umukizwa, uzasanga indirimbo mani imbaraga zawe terako ayiwe indirimbo. Wa mucuranzi yajanye na hiringi, uwa hano nawe hise yirubura aragenda. Imodoka y'abadakijijwe uzayibwirwa n'ibiyirimo, upfa kwinjiramo ugasanga ibizikawe hayiwe hari umwe wigeze kuntwara we ngarantwaye we kandi ajyanye gusengera mwene wabo urwaye. Ndebera kukujyana agomba kugutwara neza kugira ngo amavuta ntameneka agenda ari yose. Ariko nonga ndebera utwawe n'umunebwe akakubita mu modoka ye, yapfa gutwara mwapfa ukumva imizika biri kubomborana ukuntu waje gutegera, ugategera n'ibintu by'abakofi oromide, ugategera ni ibindi. Wowe wantwaye uwo munsi simbabesha, harimo indirimbo zimwe zibiki zivanze nimba ari z'abakini benuko. Noneho haranyohagera igihe numva mwindi ngo agakecuru kanjye ngo kagize gute ibiki na biki. None numva aka gakecuru karadufasha iki mu gukiza umurwayi wabo mwakabyara, ko numva nta mwuka kazana benuko. Kandi ukumva nta kibazo nyine ukazubona n'umutwe karagenda wunege. Ndavuga ako gakecuru se ni nyirakuru cyangwa ninde byagenze gute? Ariko izakubwira umuntu wakijijwe abashaka ngo bari connect igihe cyose, ubwiza bw'Imana bwuzure no mu modoka ye. Gukuyemo intoki, uri umucuranzi, shyiramo intoki numve kuri we. Muramwemera cyangwa ntawe mwemera? Okay. Mumukomera amashyi ko abizi. Uri inkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. Aho gani mu modoka yagera mu nzu iwe ugasanga radiyo nayo iracometse. We waremye isi n'ijuru, ntiwakira icubahiro, we muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo mu mababa yawe, niyo nshaka kwibe mu bihe nzobaho, zamashima wewe. Munyemere tumukomera amashyi Yesu. Oh, sema haleluya. Ugasanga mu modoka nta buzimu bwa korosinga,
winjira mu nzu nta buzimu burasha indirimbo zasamiranya ahantu hose. Hari umwe nagiye gusura n'umumama w'umukecuru ukuze cyane yari yarwaye, ngeze mu nzu ye sanga muri purafo hagati harimo itara rinini rimeze ukuntu. Iryo tara riri porogaramu kuri bluetooth. Nono ninjiye umukobwa we numva indirimbo zirimo, yongera ka volume ahita kubitamwe indirimbo yanjye. Nono ndumiwe ndabatoke nsigaye ndirimbira muri purafo no gute. Pande zose urahari Mana we, pande zose urahari Mana. Ni indirimbo yanjye numva iri kuririmbira muri purafo ye. Ndamaze ati mama no nagiye muri purafo gute. Mubaza iyo filozofi bakoresheje ngo nanjye nzayiporogaramu, arabinsobanurira rero. Ndavuga ati abakizwa ni hatari kabisa. Ndavuga ati abazimu bakwinjira habigenze gute rwose. Imana yaturemye ngo tuyoborere ibyaremwe byose, tubiyoborere mu nzira ijya kugana kukuramya Imana yacu. Nta na kimwe mu byaremwe itaremanye ubuhanga bwo kugira ngo bizagire gute, bizayiramye. Narabibabwiye hano, bavuga ko ikindi nashatse kuvuga, umuntu yamuremeye kugira gusa ngo aze mwisi aje kuramya Imana no kuyihesha icubahiro kuruta ibindi azakora mwisi, aricyo kizaba kiri hejuru. Nabashimiye ko mwongeye iteraniro ku yandi mutagiraga, cyanejeje rwose. Kubera iki? Imana yaturemye, yaremye umuntu imushira ku isi kugira ngo umuntu akore imirimo yo kuramya Imana mu isi nk'uko abamarayika babikora. Hehe? Abamarayika babikora amasaha ngahe? 24 amasaha yose. Abakerubi nibananirwa, abaserafi bahaguruke nibananirwa, ibinyabugingo bihaguruke nibinanirwa, abita amati ifu bahaguruke, nibaruha bama elufu bahaguruke, bose baramye ijoro n'amanywa. Ngo nice gituma Imana itaratoroka ijungira isohokemo, nuko yazitiwe n'abayishima birayirenga. Bituma Imana ivuga ngo nabaremye neza. Icya kabiri, muranezeza nzahora hano. Ariko iravuga ati ko amaguru yanjye aba ku isi, ijuru ni intebe yayo, naho isi ni intebe y'ibirenge. Habe n'amano y'Imana akunda kuramya, akunda mizike ngo yumva bahaye baramya. Nta gace k'Imana na kamwe kadakeneye kumva abayiramya. Iravuga ati abari ku isi nabo babikore nk'uko abamarayika babikora mu ijuru. Akanarababwiye ngo niko katumye Imana itaturemera umunsi umwe na Adamu, ariko mwibuke ko muri Adamu twese twari turyamyemo, ariko igafurefera kudutandukanya. Kavuga toke Adamu genda mbere ubyara Beri, nusaza Beri akomeze, navaho abana bakomeze, ba Seti nibananirwa babo. Nico gituma so yakubyaye. Buriya mu mugambi w'Imana, Imana ashango so aramye nasaza ataceguka, abana be bahite bakomerezaho, batangire nabo guhesha Imana icubahiro bahereye harya se yananiriwe. Nuruhererekane duhane, dukore transferi y'uburamyi, kuramya Imana no kwesha icubahiro, bizahore gutyo. Nubwo basokuru batakiriho, abana babo ko bararamye, nituvaho abana bacu bakomeze, nibavaho ababo bakomeze. Niyo mpamvu yadutandukanije muri ubwo buryo, kandi yaraturemye umunsi umwe twese. Narumiwe. Bibiliya irerekana ko irema Adamu nanje nari impari, yamukubise hasi nanjye yankubise hasi. Adamu yantanze ku butaka gusa, ariko muri purani z'Imana nge na Adamu twari twicayeyo. Narabibabwiye hano, iso yagutanze ku butaka, ariko mu mugambi w'Imana mwari abahungu babiri bangana wowe na so, banaresha bameze gute, baraho bombi. Gitangaza isaza mbere yawe gusa ngo uzamunyuremo. Buriya ababyeyi tubanyuramo
ntabwo ari bo batuma tuba batwebwe, tubanyuramo. Narabibabwiye nka kuriya tunyura muri Rwanda ikaguti Nairobi ikavuga ngo ndabazanye, ariko ntivuga ngo ndababyaye cyangwa ndabaremye. No, n'ababyeyi kwaruko kwanga gusa ko muzazira umunsi umwe mukaramya imyaka 100 mwamara mugapfira rimwe, Imana igasigara ntabayirama. Bituma ibatandukanya ngo baze mbere aho bananiriwe nawe uhatangirira, aho uzananirirwa abawe bahatangirira. Nabivuze ko ari nayo mpamvu Imana yabushanyije isi. Abahanga b'isi amasiyanse abivuga ukwayo, ariko na Bibiliya ikabivuga ukwayo. Mw'isi y'umwuka imvugo z'umwuka zitandukanye n'iza siyanse, hari aho bidahura. Siyanse ifite uko ibivuga, ariko mu mwuka isi kubitagendera ku masaha amwe. Hano i Rwanda burije, Amerika bari mu gitondo bari kujya mu kazi. Impamvu Australia sinzi aho bageze, impamvu Imana yabikoze kwari ukugira ngo kubera ko imirimo yivanzemo, Abanyafurika bajya birirwa bahimbaza. Nibananirwa aho bananiriwe, Amerika babe barabyutse ariho batangirira bakomeze. Reka mbabwire, mw'isi turamya Imana kuko mu ijuru iyo hagati haciye hakahe gato kagize Australia bayagahagazemo, iyo ivuyeho Afurika yinjiyemo, yavaho Amerika yinjiyemo, amasaha yose abatuye isi bararamya Imana badahagaritse. Umunsi twakwibesha tukamara umunsi ntabaramije, simbabesha, sinzi icyatubaha amazi yadusanga hano. Jya muri Bibiliya, igihe isi yabayeho idafite umuramyi uhagaze mu maso y'Imana, icyo gihe habaye ibyago bikomeye mu isi. Igihe cyane wa murabizi, Imana yavuze ngo ubwo hasigaye umuramyi umwe, ndamutereka mu nguge, abasigaye mbanze mbakureho ndebe kuri yazabyara abazima bagakomeza kuramya. Nuko byari bimeze. I Sodoma hasigaye umuramyi umwe, Imana yahise hasenya, isiga iravuga to kuyu muramyi reka mukuremo. Beno isi ifite amahoro n'ibyiza bigenda biriho, kubera ko tuyiramye ikishima, bituma iduha imvura nziza, ikaduha izuba ryiza, ikaduha amahoro, ikaduha gutera imbere. Ntawe uzunezeza Imana ngo ibure ikimukoraho, ntawe nzi. Uzasome Bibiliya urebe umunsi Aburahamu ayinezeza, noneho arayiramya, ngo amare kuyiramya ayoza ibirenge, ngo amare kuyoza ibirenge abwira umugore we ngo ucumbe imitsima, apana umutsima. Kandi abagabo bari bamusuye bari bangahe? Bari 3. Ubundi abagore bazi gucumba umutsima umwe, umugore uzi gucumba urya abagabo 3. Noneho Aburahamu abwira Sara ngo ucumbe imitsima, upfe gucumba gusa. Arayicumba araza yirundaho, kuko ntibari bazi ritime y'imirire y'Imana ngo bamenye ngo izirya ibingana gute. Yari yahishuriwe ko Imana irimo. Nawe aragenda baga ikimasa, aravuga ngo nta mana natekeshereza n'amazi, ndayisukiramwe amata arakabaho, nicyo gituma nyakunda. N'Imana yayanywereye mu isosi. Hanyuma atekesha amata, inyama zirasha zigira isosi ivanzemwe amata. Hanyuma abwira umugore ngo zana iyo mitsima, arayizana. Baza kugaburira Imana ngo bayizanire. Imana vuga ngo irarya. Mberiganze kwegere ngo Imana yawe izirya. Imana yawe izirya. Imana yacu izirya. Imana yacu izirya. Irya ya mitsima ikubiseho za nyama n'agasosi, ngo kamare kuyikora sawa sawa, iranezerwa. Ngo inezerwa, iravuga ati Sara ko ntamubona, atari hariya hijyaga niwe wakaranze ibi ngibi.
Okay, none si ko hano hacecetse hatuje nta bana bahari, none baza kumusobanurira ibyaho ko nta mwana uhaba. Mushaka kunezeza bingana nkabasiga ntyo ngewe. Umve, igihe nkiki naririye uyu mutsima, namwe muzaba mufite umwana w'umuhungu hayo byina muri ino nzu. Sara byumvise araturika araseka, ngo aseke. Imana ibwira Aburahamu ngo umugore wawe wasetse iki? Arabwira ati muzehe ntabwo asetse. Kandi ndi kumwumva asetse. Imana ageze yumvira hose. Muhamagare, aramuhamagaye ati usetse iki? Nyagasani sinari nsetse. Iramubwira ngo kubera usetse n'umwana uzamwite guseka, uzamwite Isaka, bisobanura guseka. Yani bivuga ngo ukusetse ibyo mvuze ariko bivuye mu munezero w'ibyo mwangaburi. Nanjye igihe nkiki nzabaha umwana uzabasetsa, azitwa guseka. Uzajya umubona useke, niyihindura useke, nuhindukira umubonye useke. Uzi ko Isaka yabasekeje bakamara nk'imyaka nk'irindwi, n'amateraniro amwe bagiraga harahagarara, hasigara hazuka yandi yo guseka gusa. Kugeza ubwo Imana yabwiye ati daboro nimugafate muje kukantambira, kuko ndabona sikse gafite iwanyu zirare ntimukibuka ku iteraniro ryanjye rihari. Hari abantu Imana iha ibisubizo bigatuma Imana ibabura. Ayo makuru mwari muyazi? Hari abantu Imana iha ibisubizo bigatuma Imana ibabura, kubera gusubizwa ntagikandagira he mu materaniro. Ngibi byabaye kuri Aburahamu. Imyaka ingahe museka gusa na Isaka, mutaza kunsetsa nanjye kuko byahoraga. Gejeje kuntambira kandi utware Isaka umwana wukunda. Umugabo ntiyaraye ajuguma henda umushitsa yekenye imisaya, avuga ati no ndagenza gute? Ariko kubera ko yari umuramyi mwiza, yageze aravuga ngo yewe yamumpaye isa nimukuye mu rupfu, reka nubundi nyimuhe. Ariko impamvu ngiye kumutanga nuko nzi kwitagibesha. Hari amasezerano yamvuzeho nandi vuga kuri aka gahungu, ubwo gafite amasezerano reka ngende ngatange. Ndabizi ko amasezerano yanakazura kakagaruka. Siko byagenze se? Isaka buriya yarazutse kuja kumwica inkota hejuru, marayika kayifata, isekuru ikagaragara hano inyuma mu buryo butangaje. Imana izi mbwira kwegera ngo Imana izirya ikeneye kuyigaburira iki muri iki gihe? Anglikani mwagize neza, ubu uyu mugoroba mwagaburiye Imana bikomeye bifatika, mwayigaburiye. Salomo yaranditse aravuga ngo Imana yari imubwiye ngo uzanyitura iki, ashaka icyo yakwita wanyitura iki, wampiki. Hanyuma aravuga ngo nijuru n'amajuru sinjya nkwirwamo, ni ibiryo nyabaki mushobora kungaburira. Ariko iramubwira ngo nzanishimira amashimwe y'abandamye y'abana banjye. Iyo abantu bahimbaje Imana, muba mukoze igikorwa cyo kwiyibagirwa, akaba ariyo mwibuka cyo kuyiha. Iri ni iteraniro mwakoze ryo guha Imana icubahiro. Iri iyo wayinejeje nayo igira ibyirema ku buzima bw'uyu muntu. Turabo yaremye we, Bibiliya niko izivuga ngo turemeye imirimo myiza muri Kristo. Muri iyo mirimo uwa mbere wari uwo kuramya Imana gusa, ngo tuyiheshe icubahiro ku manywa na nijoro. Bituma iturema neza. Mbwira ukwegereye ngo uremye neza, uremye neza. Ariko yarabaremye ngo irangize mu kuturema. Twese turemana amajwi meza yo kuyihesha icubahiro. Iyo Adamu adacumura, uburirimba nka marayika wowe, nk'abaserafi n'abakerubi. Niko byari bimeze, mu buryo Imana yari yaraturemanye ubuhanga we. Narabibabwiye, mu mihogo ya buri muntu wese harimo mirya, imitsi ingana na mirya ya kitari. Kandi kuri ya mirya ya kitari ivuga, niko iyi mitsi yanjye hano mu muhogo niko ivuga.
nicyo gituma uzumva baririmba ijwi rinini, abandi bakarimba iryo hagati, abandi bakarimba ijwi rito tenari. Ariya majwi yose Imana yatekeye mu mitsi iraha kugira ngo umuntu ayaririmba yahindaguye. Nshobora kuvuga base, nshaka kuvuga n'akajwi gato, nshobora kuririmba iryo hagati, nshaka kuririmba iryo hasi. Ayo yose yari muri iyi mihogo, imirya iraha irimo. Ariko ikibabaje, benshi kubera itakoreshejwe yarakwamye, igitangaza cyarabaye. Nukuvuga ngo iyo uyikoresha ibi na kitari iriya, kitari iyo batayikoresha muzabyumva, uyikubitaho ugasanga imirya yararegutse yabaye ukundi kundu, bagasubira akajyana aho bayiregera bakayisubiza ku murongo. Natwe uzarebe, kandi mbibasaba bakiri bato muri hano, ndabona abajene muri benshi, abajene munyumve mu izina rya Yesu. Imana ishime ko mukijijwe, nimuzajya mubyara abana banyu, nigatangira kuvuga hita utangira kukigisha amakorasi, ukigisha icyongereza n'igifaransa, ariko ukigisha no kuririmba. Nimba utaragize amahirwe ngo ugire umubyeyi ugutoza kuririmba, wewe uzabitoza abawe. Nutabikora urabahemukiye, imirya igiye gupfa ubusa itagize ikikoze. Hano barahara imirya yapfuye burundu, niyo aririmbye arakorora, yanagira ngo ahate ukagira ngo ni igihebe cyahebebye, niyo yongeye wagira ngo ni ikimasa kiri kwabira. Kubera ko byarapfuye ntibifite igaruriro. Ariko fata umwana muto umutoza urebe, azakora igitangaza. Nzambona abantu benshi bambwira ngo Imana yabahaye umugisha, ngo abana banyu bose nabaririmbye, ngo iwanyu mwese muraririmba bene uko. Iwacu nta utazi kuririmba. Abana banjye bose, abo tuvukana bose, abana babo bose bazi kuririmba. Ntawe wirirwa uhatangura hatiririza, pfa kumuha gusa haririmba araririmba. Impamvu yabyo ni iki? Bavuka basanga base bari kuririmba. Nge navutse nsanga papa wanjye aririmba na mama abaririmbyi badasanzwe, mpita nkomerezaho nkabafasha. Bati mudufasha ibitero, tukabafasha bya okovu, tukabafasha byo gushimisha. Automatique amajwi araza kuko dutangiye kare, imitsi itarareguruka. Abana banjye bavuka bahise basanga nge na mama wabo turirimba ijoro n'amanywa. Piano wavuyemo sha. Uzazari Yesu ngo w'imingoma ya ingoma ya maho abera baruhu. Buri mwana yaravukaga cyangwa avutse tugakora kaseti avutse, tukamushira muri video avutse, kugira ngo azibone yakuze yireba ari akabebe muri video. Undi yavuka tugasohora kaseti alubumu. Buri mwana avutse twakoraga alubumu ya kaseti. Nuko bahita bazamukiramo, niho namenye ko ikiremwa muntu cyose kiraregeye mu majwi yose we, ariko kutayakoresha yarapfuye. Nimuvuge ngo Imana yazure mu izina rya Yesu. Uwageze aho byakwamye burundu, ugenda ufasha abana, naho we byaranze nta kundi. Ariko Imana nyikundira ikintu kimwe, iyo ibona ko amajwi yagupfanye byarangiye, isigara kwemerera mu yindi njyana yo kuhimbaza ya kabiri. Duhimbaza hano inyuma bisohoka, hakaba no guhimbaza by'imbere bidasohoka. Indirimbo z'imbere bazita tehila. Tehila ni indirimbo yo mu mutima, indirimbo umuntu ahimba bitewe no kumenya ubukuru bw'Imana, ineza y'Imana, imirimo y'Imana, icubahiro c'Imana. Wamara kubisobanukirwa, utayaririmba ukayavuga mu magambo,
hari abayavuga mu bisingizo, hari abayavuga mu magambo, n'abandi iyo basenga uzumva abantu benshi basenga mu njyana ebyiri. Hari abasenga baramya, hari n'abasenga basaba. Nanone nunasenga usaba, ndabibasabye mu izina rya Yesu, ihame ryiza ryo gusenga kw'abera ni uguhera mu gusenga ko kuramya ugasoreza mu gusenga ko gusaba. Benshi gituma mudasubizwa mujya musenga nabi, niyo nta byaha mufite, ariko uburyo mwasenze ugasanga ntibupanze neza. Mugatangirira ku masengesho y'ibibazo yo kuganya no gusaba, aho mwari guhera ku masengesho yo kugira gute, yo kuramya Imana no kuyihimbaza, ugasoreza ku masengesho yo gusaba. Ibyo bigenda gute? Niba abantu uzumva ajya gusenga basenga baramya, ijya gusenga ngo Mana ndabizi kuri shobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe, mu byitwa Imana harihwanye nawe. Mana igendera ku mababa y'umuyaga, Mana yisaka y'icubahiro, Mana igerera inyanja kurushi, ukavuga gukomera kwayo. Sema haleluya. Iyo biramya ugasenga bene ibyo, aho uja gucomoka ukagaruka, abandi benshi uzumva bagenda bakanyura igorigota. Kristo wazutse, intare ya Yuda, rupfu ramunesha, wisubiza icyubahiro n'imbaraga. Satani aratsindwa, uramuhemura kubw'umusaraba, uri iburyo bw'intebe ikomeye. Bene uyu muntu iyo agiye gusenga abwira Imana ikibazo, nyuma y'ibyo izimusubiza atarakivuga, Imana igirambirwa nuko ayisaba, ikavuga atari ko uwo muntu avuka he, uwo muntu yashatswe nande usenga ibyo. Imana ikavuga atari ko arambwira ryari kibazo afite ngo ngikubite, impamvu azi imbaraga zanjye zose arazizi, imirimo nkora arayizi. Ubwo afite amakuru y'ico ndico, birahagije ko mukemurira ikibazo kuko amakuru arayafite. Iyo Eliya dasenga gutyo ntaba yarashubijwe. Uzakurikira isengesho rya Eliya kuri Karumeli, yasenze gute? Yagiye gusenga ntiyahita atangira ngo Mana ngo urabona ibintu byarayangaye, no, muze mureka benayo, ayo mujye muyagabanya. Ko ntu ubona ko byacitse he? Ni iwanyu byacitse, iwabo ni hazima. Eliya ngaje kuyisenga kugira ngo ayemeze uko bajya bemeza Imana. Atangira aravuga ngo Mana ya Aburahamu, agiye kuyibutsa iki? Ibitangaza n'imirimo Imana yakoranye nande? Aburahamu. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Isirayeli. Yavuze gutyo, abavuze ati wowe wasatuye inyanja igacikamo izuba riva, wowe wahaye Aburahamu Sara akabyara mu myaka ya nyuma byararangiye, wowe wagaburiye abantu bawe we. Yavuze ngo Mana ya Isirayeli, wowe wabagaburiye imyaka 40 mu butayu, nta soko ihari, nta murimo uhari, nta hasheri ihari. Ku isi urya ari uko ibitatu byabonetse, ariko akayibwira ngo Mana we wagaburiye abantu iriya myaka yose, nta murima, nta soko, nta hasheri, ibiryo bikajya biva mu ijuru bakarya imyaka 40. Aravuga ati Mana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo na Isirayeli, ngo aje gusoza aravuga ngo uyu munsi naho sema haleluya, uyu munsi naho bimenyekane ko ari wowe Mana, aba bantu bamenye ko ari wowe, yongeraho n'akandi nanjye bamenye ko ndi umugaragu w'Imana isumba byose. Iyo usenze ibyo biragoye ko Imana idasubiza, nitanagusubizaho iratanga isezerano rwose.
ariko barya basenga uzumva benshi niko bameze, kubera ko nyine bamwe ntibabyigishijwe, abandi ntibaza ayo mahame. Ajya gusenga yapfa kuvuga ngo mana ngo ndahageze aho mwari mufitanye rendez-vous, wari wayitelefonye ngo mana ngo ndahageze, ngo kandi biri iwacu ngo biteye ubwoba, ngo nawe wobimenya. Ibintu biranuka byagize gute? Ngaho iyo mana agiye kubita iminuko y'ibinuka we, iyo mana agiye kubita ibintu byagize gute? Suko bimeze. Imana ni Imana y'icubahiro. Nunaja kubonana n'abayobozi, umuntu wese ugiye no kubonana n'abami, abasuraga abami, ugiye kubonana n'umuyobozi mukuru, mbere yo gusaba ibyo usaba babanza kubashimira ku bintu bidasanzwe babaziho bakoze. Yarangiza baravuga ngo kubera ubufura n'imbaraga tukuziho byanteye nanje kumva nakwisunga, ngo nanje ugira icumarira. Deja kuba kera yamaze kumubwira ibigwi by'ibyo yakoze bidasanzwe, biragoye ko guhakanira kuko deja uzi ko ashoboye. Ariko uje gusuka avuga ngo muri iki gihugu ninjye utaragirira neza, kandi byanjye bimeze nabi, vraiment sinakubesha ibintu bigize gute bene ibyo, ukamukubitaho ibibazo byawe n'ibiboze n'ibyaboze n'ibyagize gute, automatique urataha nabi. Nuko Imana imeze. Kuyihe mpamvu? Mbabwire nakanako Imana ntiyigeze iturema turabazayisaba, no tibirimo. Imana yaturemye turabazayishima gusa. Kuyihe mpamvu? Yari yaraturemanye ibisubizo byose, nta kibazo na kimwe dufite. Umuntu yaramuhaye capacité y'imbaraga zo kwikemurira ibibazo no kwiremera ibyo ashaka atayisabye, akagaruka gusa aje kuyishima. Kuyisenga tuyisaba byaje nyuma yo kugwa. Umuntu ataragwa ntiyari afite gusaba, yari afite gushima gusa. Kunda kubibwira n'abantu ngo benshi bagiye bibaza ngo se umuntu ashima Imana byagenze gute? Nabwiye abandi kiruta ibindi gitera abaremwe bose gushima Imana kimwe, tuyishima gusa ko ariyo Mana yonyine, kandi yiremye yihagazeho, itifashishije umuntu cyangwa ikintu cyangwa ahantu, ikirema yonyine yihagazeho nta handi ihagaze, kugira ngo irinde ubusugire bw'icubahiro cyayo, itagira ikindi zirahira nizazijya kwirahira. Iyo yiremera ku gasozi iba yirahira gasozi, ariko yarabyanze iravango nzirema nihagaze kugira ngo nge nirahira nge. Iyo igiye kwirahira iza yirahira kwera kwayo. Niyo mpamvu iruta izindi zose mu isi yaremewe abantu ko tuyishima tukayiramya. Mbabwire niki, mbabuze niki, nkunda kukibuza henshi aho nigisha cyangwa si wacu. Hari abakizwa sinzi ibibazo bagize. Benshi iyo bajya gusenga Imana cyangwa se kuyiramya, hari benshi banayisenga ngo Mana ngo ibibazo mfite ngo Mana ngo bikore, ngo ariho bamenya kuri Imana. Ibyo bibazo ni ibihe? Bimwe ni perimi ya munaniye, ibindi ni ibiryo byashize stock iri gutyo, abandi ni ibiki byaba utuntu bene utwo utuntu twa munani. Mana nubikora niho baza uba wabyishe yanabirekera ico. Urashaka ngo Imana izamenyekana ari uko yazanye stock za kawunga zuzuye mu cumbi wawe? Urashaka Imana izamenyekane ngo ari uko waronse urukweto wasengeye? Urukweto ariko ruyigira Imana? Reka mbabwire aya makuru. Yagiye kuturema twe, ibiyigira Imana nibiyerekana ko ariyo, byose yarabiremye biriho. Hari indirimbo azaririmba uzamukuracurangira hasi, hari indirimbo azaririmba sinyibuka, ariko nimuyibuka ni byiza. Iyo ngenda mwishamba numvi oko nikuminga dene
mwami we mwami ndakuririmbira uri inkuru mwami we mwami mana ndakuririmbira uri inkuru ababyemera tuyikomera amashimana n'inkuru uri inkuru we ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze uri inkuru we ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze tumwongera amashyi Kristo ni mukuru yiremye uburyo butuma ibyaremwe byose bigomba kumushima nta kindi bigeretseho mana numva akazi mana we nzagushima ayiwe urabyishe ahubwo gasabe nurangiza utangira umushime kataraboneka kubera ko uri ikiremwa yaremeye kuyishima gusa nikaboneka uzagaruke kongera amashimwe ariko atari ugutangira amashimwe ibituma nyishima byose byarakozwe icyambere tuyishimira ubumana bwayo ko ariyo mana yonyine rurema yaremye byose yihagije muri byose ikomeye kuruta bose nziza kuruta beza mvuga igiwe hanyuma ikindi gitangaje niki byose irabiruta ndebera ifite ubuhanga n'ubwenge butuma idakenera n'umujyanama n'umwe ntawigira niyo mana yibera inama kandi ikibera umujyanama icya kabiri niyo mana itagira se na nyina nta nyirarume ya mikorogano y'abanyogosenge ntayizi n'imana yihagije muri byose sema haleluya niyo nyirasenge ni nayo se wabo ni nayo se ni nayo nyina niyo byose yabyirunzeho byose kugira ngo itazagira uwikeneraho ubufasha bwose buyirimo uko kundi iremye yakwiremye kugira ngo ibyaremwe bize bishima ijoro n'amanywa bivuga gusa ngo urahambaye byonyine reka mbabwire ikindi namenye nubona umuntu adashima Imana uzamenye ko ntayarabona jya muri Bibiliya urebe uwayihishuriwe wese akayibona agace genda usome ibyo yavuze urebe ngo yikubita hasi asa n'upfuye ngo aravuga ngo umutwe we weraga kasherege amaso ye ni nk'ibirimi by'umuriro akenyeje umushumi w'izahabu ibirenge bye ni nk'imiringa y'imiteke kubera iki aramubonye gusa Daniyeli aramubonye nawe avuga ubukuru bwe aravuga ngo umukuru nyir'ibihe niwe ufashe vola y'ibihe abitwara iyo ashaka akabigarura iyo ashaka umunsi yashatse kubikugezaho nta mbuteyaje izamubuza nta na bene wanyu bazamuhagarara imbere ikugeraho nta uyigaruye ntizinanyura muri polisi ntizinanyura ku mabariyeri iyo Imana ije inyuraho ishaka sema haleluya uri inkuru ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe eyiwe uri inkuru we ukora ibikomeye ntawagereranywa nawe ninde unezerewe atange haleluya ariko icyo nikikunanira gukabuta gukurura ngo wumve ubukuru bwayo ujye uhindukira wirebe Zaburi 8:5 iyo nitegereje izuba n'inyenyeri byo waremye
umwana w'umuntu ndiki kunyibuka cyangwa ukangenderera. Wenze nkungira nk'Imana uburaho gato, unyambika ubwiza n'ikuzo. Mana we, nimunanirwa kureba ubukuru bwawe ngo mwishime, ujya wireba uyishime. Narabibabwiye umunsi umwe hano, ije kurema ibiremwa byose n'itaka yayoye isuka mu maforomo yo kurema. Ikubise mu iforomo hakavamo umuhungu hakavamo umukobwa, ariko hirya yakubita mu maforomo hariya hakavamo ingurube hakavamo inkende hakavamo imbeba. Ngahe ndebera itaka ryawe iyo riyoba rikajya mu iforomo y'ingurube, ubu uri ikigurube ciza n'ibibwana byinshi. Kandi nta no kuburana ntiwogiye no mu rukiko kuko n'ingurube ntizagiyeyo. Abandi mwarasohotse mu iforomo y'uduhene muri uduhebe twiza we, broshete ziba zarariwe kera. Ariko hashimwa Yesu watekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo. Sema haleluya. Yesu ndiyatekereje yu guwana n'Imana y'abigundi, icisha bugufi arapfa urupfu rwo kumusaraba. Imana imuha izina risumba ayandi yose, kandi n'indimi zose zature ko Yesu aruma. Umwami Yesu akwiye cyubahiro. Mumfashe dukoma amashyi kwa Yesu. Ibi bibiri nibitagukoraho ngo umushime, ubumana bwawe nibutagutera kuyiramya. Kubera kugize umuntu nibitagukoraho ngo uyiramye, basi cya gatatu ujye wibuka icyo Kristo yakoze. Nyuma yuko wari watawe burundu, uri uwo gupfa rubi no gucigwa, ufite uri wanditseho, Mana wari uriho danger de mort, icyapa cy'urupfu cyari kikuriho. Ariko urukundo ruramunanira. Urukundo n'imbabazi biramurya kugeza ubwo avuga ngo ndabababarira batansabye imbabazi, ndabaha agakiza nta demande yabayeho, mboherereza umwana wanjye bave mu rupfu mbinjize mu bugingo. Iyo niyo gift ngiye kubaha. Uzi guhabwa gift ukayihabwa n'uwobereye umwanzi, ariko akirengagiza ibyo byose akaguha. Ngiki cyo Yesu yakoze, akavuga ati itariki bari gupfiraho, tariki nzemera mpagarare mu rupfu rwabo, nongere mbagarure mbasubize kubahuza na data. Ibyo bizatuma bagaruka muri originalite yo kundamye ya yindi yahozeho, batangire bampesha icu. Yesu wambu jenima hashimwe Yesu wambu jenima. Abanezerewe batange haleluya. Nuko byubatse tuyishimira ikirico, tutitaye kubyo yakoze n'ibyo izakora. Tuyishimira tuyihimbariza uko yaturemye turi guhebuje gusumba ibindi byaremwe byose, ikaduha umwuka wayo iwuvanze n'itaka tukaba umuntu. Icya gatatu tuyihimbariza ko yaduhaye impano iruta zose, ariyo mwana wayo Kristo, akaza kuduhuza n'Imana. Icya kane tuyihimbariza ko nubwo yakoze ibyo itahagaritse no kudukorera ibindi. Na mu gitondo yabinkoreye, habe na nijoro irabigukorera,
neje izabigukorera. Sema haleluya. Bera ikiganza ukwegereye ngo ndabona ineza y'Imana igiye kuguserukaho. Uku kwezi irakunyuraho, no mu kwa karindwi izabanyuraho, no mu kwa munana azahanyura, kugira gusanga abayishima bongere volume yo kuyihimbaza. Nuzajya ubyuka banza ushima utavuza amaganya. Nubona urariye ku manywa shima kuko hari abatariye. Nubona burije we himbaza aburuta n'amamiliyari n'amamiliyari y'abantu. Impamvu zo kuyishima ziruzuye. Nico cyanyuma akantu kose ikoze uzaba umuntu urire konesa, umenya kuba ari imigisha y'iby'Imana yakoze. Benshi bishwe niki mbabwire nakanako, nubona wibagiwe iby'Imana yagukoreye uzareke kwibesha ko hari ibindi utegereje iri bukore. Niyo unabyibagiwe yo ntibyibagiwe ko yabikoze yashizemo imbaraga zayo. Iyo wibagiwe ko hari ibyo yagukoreye biragora iyo isaba kwikumva kuko nibyo yakoze nta gaciro biha. Ariko yisanze umeze nka Dawudi, umugabo utajya wibagirwa icyo Imana ikoze, akantu kose ikoze Dawudi akakandika ku mutima akagahimbamo indirimbo, kugeza ubwo Imana ivuga ngo niwe mugabo mbonye umeze uko umutima wanje ugize gute. Kandi yari manyangiste mu makosa, ariko yarushaga abagabo bose kuramya no kugira gute no guhimbaza Imana, bituma Imana imukunda kurusha abandi. Icyo ikizagikora izuba rivuye shima, akantu kose shima, akantu kose nico yaturemeye gusa ngo tuyishime. Ikindi guhimbaza Imana bijya bica ingoyi, iminyururu ikaturekura ikatuvaho tukidegembya. Nimba ushaka gusenya ibihome bikuri imbere uzahimbaza Imana kurusha ahubwo no kuyisaba. Nasomye Bibiliya ndatangara. Paul na Sila barasenze ngo ntibabafate, birananirana barabafunga, bagenda basenga ngo Mana batugaruriye aha, babagezayo. Ariko bamaze kugerayo Paul abwira Sila ati yewe twasenze biranga birakomeza, none aho bigeze titwongere gusenga, reka duhimbaza Imana. Bahaguruka muri gereza ari babiri bakubita indirimbo. Paul araririmba, Sila aritabira ngo baririmbe. Batangiye guhimbaza, iminyururu baboheye imugongo, amaguru araziritse, ngo baririmbe basamuye indirimbo bavuga ko Imana ikomeye. Uri Inkuru ukora ibikomeye, ntawagereranywa nawe kuko byose urabirenze. Kurya bari kuririmba gusa, iminyururu, ingoyi, amagufuri ya gereza, imiryango y'ibohero byose biravuga ngo kuva tubayeho nibwo bwa mbere twumvise iki kintu kibereye muri ino gereza. Kubera iki? Abandi bose iyo bafunze baraganya, abandi bararira. Kumva abagabo baririmba hano bubaye ubwa mbere. Inzugi ziratigita, inzira nyeganyega, iminyururu iraturika, iyo ari mu maguru iracika. Paul na Sila basanga barahagurutse, inzira nyeganyega, imbohe zose zibohewe hirya no hino ngo zigira gute? Giporoso we, Remera we, Anglikani we, harageze ko mufata uwa gatanu wo guhimbaza. Imbohe ziraha hose zika, ababoshwe n'ubusinzi, indaya n'abarwaye indwara zidashoboka bumve ko mu Giporoso muri kuramya. Imbohe zitangire zibumve kugeza nazo zihagurutse. Imiryango yari yaratumye udatera imbere izakingurwa no kuramya Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango iraturika, ingufuri zivaho. Murinzi w'imbohe umusirikare azayiruka aravuga toke baracitse, noneho biracitse. Ariruka araza asanga imiryango irakinguye, aravuga toke bacitse, aho kuvuga ngo banyice reka niyice, afata inkota agiye kwisogota. Byarangiye
Paul ari indani aramurangiza. Nico nkundira abaramyi bajya babona kure bakamenya bari mu rupfu kugira ngo babagarurire ku mwami Yesu. Paul aramurangiza aravuga ngo wikwigirira nabi, twese turi hano ntaho twaroye. Umugabo inkota yishira hasi, uvuze ngo murahari, turahari. Ninde wabakinguriye imiryango? Araza arabegera, iminyururu ko ntayiriho byagenze gute? Baramubwira ati twebwe twaherutse tutangira kuramya Imana yacu gusa, kuko tidushobora kubuzwa kuramya no kubohwa. Twayihimbaje, iminyururu iracika, tubona inzugi ziraturitse zirakingutse. Reka mbahanurire mu izina rya Yesu, inzugi zari zarafunzwe imbere yawe uyu mugoroba zirakinguka mu izina rya Yesu. Ninde ubyizeye avuge ngo haleluya? Guhera uyu mugoroba ndabivuga nk'intumwa ya Kristo, mpagaza kubera ari we wahandumye, kuko nawe afite aho duhagarariye. Ndavuze ngo guhera uyu munsi imiryango yari yarakubujije kugira aho uja, uyu mwaka irakurekura mu izina la fariga. Sema haleluya. Izo mbaraga zabikoze ntaho zaroye, n'ubu ziri hari Rwanda. Ni Kristo wabikoze, arahari n'uyu munsi aracyakora. Umusirikare aravuga ati Paul we, nkore nde ngo nanjye mbone mere nkamwe? Baramubwira ngo ukizwe n'abo mu rugo rwawe kandi ubatizwe. Niwe muntu wabatijwe mu rukerera butaraca, kandi yakijijwe mu rukerera nyine. Agakiza ko mu gicuku n'umubatizo wo mu gicuku. Umugabo nawe mu rugo rwawe ajya kubatiza, gereza irabomoka. Bamenya ko mu guhimbaza Imana harimo imbaraga zitagarurwa, ntawazisubiza inyuma. Turabyemera? Nsoreze mu gitabo cy'ingoma. Umwami w'Abayuda yahanganye n'abanzi, arabasengera birananirana, abirukaho birananirana. Ingoma mu gice cya 20. Aragerageza we, abasenga barasenga, bahanuzi baragira gute, ibikina biki birananirana pe ngo bamare kubona biranze. Umwami aravuga ngo bihate gushaka mu maso h'Uwiteka. Tujye gushaka mu maso y'Iteka. Turashaka gute? Tugende tumuramye, tumuririmbira. Abanzi ngo babagote babaye benshi, uzabona abanzi bakugose ukabona ibitero byabaye byinshi. Hagarara hagati wowe ukingura. Ijuru barikingura gute? Ijuru barikinguza kuramya. Bibiliya iravuga ngo Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo igire gute? Ngo irisohoze. Ariko Bibiliya ikavuga ngo Imana iba ibyagiye mu mashimwe mu mashimwe nihiba, ariko mu ijambo iri inyuma ngo irikurikire. Murabyumva neza? Ushaka kwimaniza urayihimbaza. Reka mbaho ubuhamya. Namaze imyaka irenga 7 njye na madamu twarashatse, tugira ibitero by'abarozi ndashobora gusobanura ndi mwana w'umuntu wari wese. Ngahe bateye akaguru bugaca kabyimbye, bene nkarota ngenda ngasitara mu nzira, nasitara ngahita mbona ukuguru kunaniwe kuvaho kuri kukabyimba. Bwaca nagenda ngasitara gutya bisanzwe, kurya nsitaye ngahita mbyimba ukuguru kose, hananirwa kuva ahandi. Baratucuritse baracurukura bagira gute, kandi twarabinginzi we, bakubita 40 ijoro mu butayu we, bakubita 21 bakubita 7 bagira gute, twavayo bakatuzengereza. Twavayo ukagira ngo nibo baje kutwakira nk'abantu tuvuye mu masengesho. Ututundu nkabona tumwe n'inkudukecu utundi ko tuje kutwakira gute kwe, bakatuzengereza. Ndavuga atariki ibi bintu. Ngera igihe nyuma y'iyo myaka numva kumwuka nyemeza, mbwira madamu ati cyambere sinzongera gutinya iciswe shitani n'umurozi, ahubwo bazampitane ni nababona sinshobora kuba bisa no mu nzira. Shitani n'umurozi tuzahura mu nzira.
sinzongera kubatinya. Icya kabiri, no kubasengera ndabihagaritse kuko n'abasengeye ntacyo byahinduye. Ubu nonongeye gusa iyi nzu yanjye ndayuzuza kuramya no guhimbaza, twuzuza ubwiza bw'Imana gusa. Icya gatatu nico gihe navuze sinzongera no kuvuga abarozi n'utuzimu n'ubiki mu mazina mu rugo rwanjye, ntabo nzongera kuvuga. Kuva icyo gihe sinongeye kuvuga shitani, sinongeye kuvuga abarozi, bya bindi abandi basenga ngo mana ngo kandi ngutwirukane n'abarozi, sinongeye. Icyo nakoze natangiye kumanura ubwiza bw'Imana gusa. Tukaririmba indirimbo z'insinzi, tuvuga icubahiro c'Imana, tukayiramya, tukavuga ubukuru bwayo, Kristo n'umusaraba, twarangiza tukaryama. Kuva icyo gihe nta mudayimoni, nta karozi, nta biki, nta shitani wongeye gukorosinga mu rugo. Kuva icyo gihe kugeza ubu imyaka 20 na nimba ari numwe, ushaka kuba ari numwe, yego numwe, sinongeye kumva utwo dupepu twongera kunsakuriza ku buryo bwasakuzaga mu rugo. Kubera iki? Twamanuye Imana mu rugo, mu mashimwe turayimanura, hanyuma ibintu birahinduka. Ndebera umwami ubwira abantu bose ngo ingabo zisigara inyuma, korari ije imbere, muhimbaza Imana, amaze turebe ko abanzi, turebe ko badashira. Bahita barahaguruka bose, Abisirayeli bose barahaguruka. Nimuhaguruke mwese kuko tugiye no gusenga dusoze, nimuhagarare ku maguru. Komera n'imbaraga n'ibya Yesu, tangiriro n'iherezo ni nico gituma nsigaye nkunda n'abaririmbyi b'iki gihe mu Rwanda hose. Kera muri aka karere muri Afurika kuramya kwari gufitwe n'abazuru, abasida Afrika kurenza abandi muri aka karere, bintu bya louange. Ukuye abazungu babimenye kare Afrika naho babitangiye, abasida Afrika kuramya no guhimbaza. Nyuma biramanuka bitangizwa n'umugabo w'umunyarwanda witwa David Ndaruhutse i Burundi. Burundi batangira louange, kuramya no guhimbaza. Nyuma arabizana hano mu Rwanda, nibo batoza ba Emena bande hano, David Ndaruhutse na ba Polinere nibo batoje abajana no mu Bwongereza kwiga kuramya. Nta dukorari nkeneye kuramya, muramye muvuga ubukuru bw'Imana, mureke uturimbo twamaganya. No buzumva mu bakizwa abataramenya iryo banga, uzasanga bafite udukorari twamaganya, we turimbo twarazengerejwe, twaragoswe, we twarakubitaguwe, twaramenwa. Ugasanga bene utwo ngutwo nitwo twabagaho kera. Murabiza amakorari yose nuko yari ameze bene uko. Abakizwe ikindi bagira rero, iyo bagiye mu masengesho kwiherera cyangwa mu mazu yabo nijoro, kubera nyine kuzengerezwa, bagira uturirimbo bakunda kurimba twamaganya. Tumviteho umukiza we, umvugo ukugira gute uraganya, byagenze gute, habaye iki? Aho ugenderera, urumva aho ugenderera ni wacu hicishe, ntikinahibuka, yarahibagiwe, karayiyobora. Yani iyo ndirimbo ibitero bikurikira, ico sinjya nkiririmba, sinshobora, ndayiyoboza se yarambuze kandi turi kumwe. Ariko nkako karirimbo abakizwa bose ugiye gusenga, ayiwe ndumviteho mukiza we, umva konganya aho ugendera ireme nako kabeza n'ahantu hicishe. Ha musirikare waririmba bene izo ndirimbo, n'abasirikare niyo urugamba rwabashuhanye baririmba indirimbo z'insinzi zikomeye z'imbaraga. Indi mwazaga mwumva kera abasirikare bacu kera, tutasonga mbere, songa ibibomba bikubite dusonge mbere, indege zihanuke songe mbere. Nibyo ziriya nizikomeza ubuhamya. Nimba ushaka kumanura Imana ubwiza bwayo, shitana akibagirana, witangira kumushiraho utuntu twamaganya nk'uhayuganyira abakecuru ngo ariho bagira impuhwe. Shitani suko ameze, atinya abisobanukiwe, bakoresha imbaraga zose zibarimo.
akandi kandi abakizwa iyo bamaze kugotwa n'ibibazo byabarenze, iyo Yeriko yamufunganye yamubanye ikibazo, bose usanga binjira mu kabaya kamaganya n'amarira. Uziko abakizwa benshi bakunda kurira 70%, 70% y'abakizwa benshi barira, usanga barizwa atari presence y'Imana yamanutse, bakarira kubera ko yibutse ibibazo yatangira gusenga ariko mano ngo abana banjye byababayeho, kuko wenda umwe yarwaye undi bamwirukanye ku ishuri, agahitamo amarira atangira kumanuka, yatangira kuvuga gucyo ngo Mana akibavuzeho, agahita yumva ijwi rimwibutsa ngo n'amasenguzi ko bagiye kumuca ukuguru, bavuze ngo bashobora kuguca, ayi Imana we n'ukuguru kw'Imana. No uko arize hakazamuka volume y'ibindi bibazo bikomakomeye kugira ngo amarira agire gute, azamuka ari menshi, abona uko arira neza, kandi ntarijijwe n'umwuka, arijijwe n'ibibazo. Ayo marira shitani arayakunda, hakaba n'amarira shitani yanga. Mana yanjye, hari amarira yanga. Iyo yumvise umuntu wibutse nari mumije mukabije, Yesu aramurikira, nari mumwando te, Yesu angurama, nari ndushe mama, Yesu arazati ngwino, Mana nkunda kuruhure. Bene uwo agahita turika karira yibutse umusaraba wa Yesu icyo wakoze. Ayo marira ni mabi ikuzimu, Satani arayanga, abadayimoni barayanga. Ayo marira yo aba muri dimension y'indimi, aba muri dimension ya za haleluya. Buriya hari ibintu umwuka biremereye kurusha ibindi. Iyo uri mu rwego rw'amahaleluya, usenga ukumvugeza ahantu wakomeza uvuga gusa ngo haleluya haleluya, cyangwa ukareka ukavuga mu ndimi, cyangwa ukarizwa n'amarira yo gukunda Yesu no gukumbura Yesu no kwibuka ibyo yakoze. Ayo marira yose nta mbaraga zijya ziyitanga, yaba Satani, yaba barozi, yaba badayimoni, kandi ari amarira yose aravuga, Imana irayasoma ikamenya ibyo ari kuvuga. Mujye murizwa no gukumbura presence y'Imana, apana kurizwa ngo biracitse tumere nk'abatagira ibyiringiro. Bibiliya ndivuga ngo ntimurire nk'abatagira ibyiringiro, nubwo bizakomera akomana ya ukabona Yeriko yagusaranye, nawe uzaririmba uyereke kukomeye, apana kuzaniza amaganya uhita ukubita indirimbo z'imbaraga. Mana nubwo bimeze bityo uri Mana, ndacyafite mpamvu yo kugushimira we, namenye kutosiga ngo ndengane, Mana nyiribihe warabipinduriye we, amarira yanjye wayahinduye impundu. Tuvuge twese ngo haleluya. Ibyo iyo ukozako isi y'umwijima urayitwitse, ikibaya cy'abadayimoni kirahiye, kubera ko wagiye muri dimension zo hejuru zakure. Nsoreze kuraka, nicyo gituma abana b'Imana bageze Yeriko ikabananira, ba Yosuwa Yeriko iranga, yaranze pe, bazenguruka iminsi 6, inshuro 6, ntihavaho n'ibuye rimwe. Yeriko ntiyanahengama, ntiyanasaduka, byibura avuye ngo itangiye gusaduka, no ikomeza igororotse. Umunsi wa 7 bakora turu zingahe? 7. Bivuga ngo bakoze turu 13, 12 zose Yeriko yari ihagaze, amabuye yose yari ariho, igororotse, itahengama, ntacyo yabaye kabisa, ni nzima. Hari igihe usenga akora amafungo y'iminsi 7, ukageza ku munota wanyu muja kuyarangiza ubona bya bibazo bigishingitse bihagaze bikureba uko nta kibazo. Ujye wibwira ngo ndeba na Yeriko yarabarebye, ariko ntiyamenye inkubi yikubise mu kanya gato,
Yeriko yatsinzwe n'iki? Yosuwa yarabwiye ngo turu ya 13, turu ya 13 nta byamaganya, nta nibyo gukina, tugiye gukora acte prophétique itigeze ibaho. Tugiye kuramya Imana mu njyana, abavuza akaruru barakavuza, abiruka biruke, turazenguruka dukubita igisirimba kugeza barakubise umuntu wese ngahindukire, abura Yeriko aho yagiye. Bamwe baravuga ngo yaraguye, ariko abandi commentaire zigasobanura ngo Yeriko yarihambye, irarigita barayibura, kuko niyigwa ntibari kuyurira, yari nini. Ariko ngo umuntu wese yagiye uko ashaka, bivuga ko yari yanyitse. IREMBO RYERA TV, 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 IREMBO RYERA TV,
Irembo ryera TV. 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 Irembo ryera